Dobrodošli u Kajusov Q&A, ili ti ga pio. Krenimo s pitanjima. Tipovi profesora u školi. Da. Može li još videa na račun različitih stereotipa Balkanaca? Sumnjam, a ako mi dođe neka dobra ideja, definitivno. Da li ćeš primati voice aktore da se i oni deru iz petnih žila u mikrofon? Ako ima posebnu boju glasa za koju mislim da bi bila dobra da bude u mom videu, definitivno. Koliko ti je trebalo vremena editovanja za Assassin's Creed video? Ono je zaista S-tier editing i ja i par mojih drugara smo plakali na to u 3 ujutro. Drago mi je. Čak ne toliko dugo jer cijeli edit se sastoji od ubližavanja zvukova i moje dernjave, tako da možda 4 sata. Da li gledaš anime? Pogledao sam možda 2 anime u životu. Koji program koristiš za animaciju? Koristim Adobe Animate, Premiere, Photoshop, uskoro ću i After Effects, Marmoset Hexels i to je to. Hoće li biti još neki parodija kao što je bila ona na Death Note? Sumnjam zato što vlasnici mi skidaju te videe i ne vole kad im koristim. Tako da nije to dobro. Koji ti je video bio najteži da se snimi? I vokalno i animacija. Ne nužno najteži, nego najdosadniji i mukotrpniji. Najveća pljačka na Balkanu, zato što sam se trebao derat toliko dugo, toliko kratko vremena i slike su bile toliko mukotrpno dosadne da sam se želio propucat. Kako bi opisao svoj stil humora i općenito svoj kanal? Ne znam, meni se moj humor sviđa, a moj kanal opći kaos. Meni se lično čini da imaš dosta američke i engleske influence. Tako je, gledao sam jako puno stranih youtubera i neki pasivni osjećaj za kako bi video trebao izgledat sam dobio od njih. Da li voliš ostale države na Balkanu? Ne, svako jutro se budim i jedva čekam da napadnem Srbiju. Šalim se, naravno. Da li su te susjedi ikad prijavili? Začudo ne. Wow. Koji ti je omiljeni film? Vjerojatno Nedodirljivi. Voliš li sarmu? Prije sam ju obožavao, sad ju mrzim jer sam ju jedan dan pojeo hladnu i onda mi se zgadila za čitav život. Prije bi govno pojeo. Planiraš li da praviš još video u kojima igraš igre jer onaj Assassin's Creed video je bio stvarno vrh? Da, trenutno radim Battlefield 1. Koliko te jako boli grlo nakon snimanja videa i kakvu crnu magiju uzimaš da ti se glas vrati? Uopće me ne boli grlo. Tvoje mišljenje na ozbiljne teme. Pogledao sam onak 3 njegova videa. Jako dobro, smiješno, ali nije moj content. Koja ti je najdrža glavna osoba i zašto baš Noel Leškovac? Nam pojma jebate. Frajer ono... Hoćeš napraviti face reveal? Ne. Koja ti je najomiljenija hrana? PS, uživam u tvojim videama, crkavam od smijeha, samo tako nastavi. Hvala ti. Vjerojatno štrukle, ali samo mamine. Nijedne druge. Kakvu glazbu inače slušaš? Slušam sve ono što mi se svidi. A po žanru najmanje mi se sviđa rap i cajke. Znači rap ne mogu smislit, cajke ne mogu smislit. A čak i u tom žanru imam neke dobre pjesme koje mi se sviđaju. Mislim, znam cijeli rap god napamet, ono koji kur. A što se tiče najdražeg benda ili Queen. Koji ti je najdraži video koji si ikad objavio? Vjerojatno je Assassin's Creed. Ono, bio je jednostavno za napraviti i ispoj smiješan. Otkud ti inspiracija? Iz duše. Jesi ti onaj vitez od kartona na TikToku? Idemo dalje. Kako si došao na ideju da započneš kanal? Šta se želiš u budućnosti da praviš kao animaciji to? Ideja je bila, idem raditi videa, želim da ljudi gledaju moje videe. Šta se želiš u budućnosti da napraviš, koje animacije to? Imam jedan velik projekt koji je trebao već biti za 20.000, ali brojke idu ko crnci u svemir. To nema smisla, trebala mi je neka usporedba. Koje si nacionalnosti? Hrvat. Da li živiš sa još nekim u kući i ako da, kako pronalaziš vremena da se derneš za YouTube? Živim sa svojom obitelji u kući i kad god želim napraviti video sam se krenem derat. Kako si došla ideja da nazoveš svoj kanal Kajus? Odlično pitanje, Marko. Kajus mali! Kajus mali, bit će vaš vodič. Jel živiš na Jarunu? Ne. Da li smo svi zapravo... Imaš li možda kojih planova za neke muzičke ideje? Imam, Sljemenko, imam puno. Koja ti je omiljena igrica? Vjerojatno Battlefield 3. Zašto Tarzan nema bradu? Jebeno pitanje zapravo. Da li si počeo da snimaš iz prdnje ili si očekivao veliki broj sabova? Iz prdnje sam snimao za svoje frendove i sebe, a kad sam krenuo na YouTube baš sam imao u planu to da uspijem. I evo, mogu reći da sam uspio. Koliko si star? 2001. godišnja. Da li ćeš ikad snimat horor igice? Jebena ideja, stvarno budem. Jer ti je soba zvučno izolirana? Da, slažem se, to je zato što mi je soba zvučno izolirana. Koliko žena si pretukao? Mislim, gospod, nećemo se tak zajebavati ovdje, blok. Koliko si platio tu penu u sobi zbog koje tvoja obitelj nas uzređu ne čuje kako se derinaš? Ko je rekao da ne čuju? Koliki ti je? Sub count trenutno 20.419. Točno. Wow. Q&A, sise ili dupe? Sise. Ti piko da me to pitaš, pa naravno da dupe. Nek ti je sretan rođena. Hvala. Omiljena boja?
Nemam pojma, brim da onak crvena ili čak možda narančasta. To je to od pitanja, puno ih se ponavljalo, neke sam jednostavno preskočio. Hvala na gledanju. Video dolazi uskoro. My fellow Americans. Take a shit.